Vele sihleli indaba ye-interview bufushile wathi uyafisa ukuthi uzoba ngempela noma ke uzofaka lana ke unina igama nawe kakhulukazi kule nkulumo le asivele ke mhlawumbe ke sithi nje kuyiphinda kancane Mhlophe noqhosha ngokwenza kwakhe kulabo makuthiwa thatha 1 ongamthatha wash impela uzokahle uAli Mgube noqhosha ungathatha uAli phela uAli insizwa mfowethu insizwa nje leyana ungahlanganisa insizwa nengane umfana phela lona ungahlanganisa kanjani insizwa nengane uAli phela uvuka Mgube insizwa alright yeah Mfazi ngiyafisa ukuthi ngiphendule yeah futhi ngiphendule ngendlela ezokwenelisa wena inelise futhi abalaleli bestage angiyena umuntu onomchuku angiyena futhi umuntu ohlambalazayo kodwa umsakazo wami omuhle uNkulunkulu wabasakaza ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ungenani ngiyeza ukuthi indaba ibimayelana nokuthi umkhethisa abantu angathanda ukubafisharisha abathandayo ubaba uGadla okay then ke iconcern yami ngumsakazi wami omuhle ukuthi umsakazi isiphi izathu senze ukuthi ichoice ngize ngivele kathathu ngabacula abahlukene ufuneka akhethise kubona ubaba uGadla lokho umsakazi mhlawumbe akubona ngani ukuthi kuthanda awunelisekile kuloko kuthanda ukuba personal kancane awunelisekile because maybe ngabe ngiyeza ukuba ufike wamkhethisa phakathi kukaqhosha naye nomunye umuntu mhlambe ke busuthi ngizisibonelo njalo umalahle mhlambe nomalahle mhlambe nobahuphi ngizisibonelo then uphinde futhi ubeka abanye then kune concern like thenini wow how come kufanele kube igama lami kuze kubeka 3 times kubeka 3 kufuneke lokho before nje ngiphendula anginayo inkinga yokuphendula nokushiwo uGadla kodwa bengazithokoza umsakazi wami mengabika nje izathu esicacile ukuthi izathu sokuthi kuze kube yelami igama elivela kathathu nazo elikhethiswa khona ithi into uqhosha noGadla babuya eshowe bonke ithi into uqhosha noGadla bake bafisharishana ithi into ama rumors athi niyaphendulana engomeni ileyo nto sizathu ngempela senza ukuthi umsakazi abuze lembuzo ibuze ngothando lokaGadla nabantu abafisharishayo umsakazi kungasekuseni ngoba iminingi imibuzo esingabuzana yona nawe ngoba baningi abantu esengisebenze nabo ngabafisharisha angikho sure noma ungaphinda nabo babize futhi uphinde ubabuze into eyodwa kanje ukhethisa umculi ngamunye ukuthi umcomparation nami mina kuma ngifisharisha ngothando nokuthi mhlambe ngithanda abani noma yini ngifisharisha ngokuthi umuntu uzokwazi ukungena engomeni leyo afuna ukungena kuyona ngendlela afuna ukungena ngayo okay sibekele umunye umbuzo ngizongena cha ngoba vele sekuze kwaphatheka igama lami ngaleyo ndlela so ke angicabanga ukuthi khona impendulo kaBhuti kaBaba uGadla wrong kulezo mpendulo uma ngizwe kahle eyokuqala uthe ngakhetha uHashi eyesibili yathi angakhetha umgube ngoba umgube insizwa leyana awicingi mina ngumfana ngingane lokho futhi angicabanga ukuthi wrong ngakho vele mina ngiyingane vele futhi ngumfana mhlambe kufaneleke lokho angithathe nami njengengane yakhe ngokuhamba kwesikhathi mhlambe kufuneke naye akwamukele ukuthi nami ngingenye izingane zakhe owesithathu mangizwa kahle impendulo yawo ithi uthanda bani yina nomalahle umalahle uzalwa insizwa ilokho kwenza thande umalahle ilokho okuvelayo ngizwile futhi uqobushwa wami lonenkosi phakathi then ke eyami impendulo ke ecacile emsakazi mawukuthi mhlawumbe ubudinga impendulo ukuthi nakhona labo futhi angiyiboni into wrong ubaba uGadla uyazi ekhaya wafika ekhaya ngomunye unyaka ezoke bezokhempela kithi kunengoma ngakithi futhi wayecelwe yimi so wehla wazokhempela ekhaya wafika futhi waphathwa kahle ekhaya angicabanga ukuthi khona akhala ngakho engikholwa ukuthi ke wambona ubaba wami ukuthi akayona insizwa so ke uma wambona wambaba ukuthi akayona insizwa kulungile vele owambaba umbone
esevele semdala uyabo mhlawumbe wabontu babami seyikhehla mhlawumbe ubaba uGadla ukhule naye ubaba kaMalahle uyabazi umsizwa bukababa kaMalahle kodwa vele umsizwa bukababa wami akabazi yabo ngoba vele ubaba wami umazi semdala so wena lokho futhi mfethu angiboni ukuthi khona impendulo eberong ngabantu abathandayo umsakazi labo ngoba nawe umsakazi ukubone kuwena kufanele ukuthi ubuze ngalendlela obuze ngayo nayile ukuthi la ukhuluma ngendaba yomlilo mangimbuza ngendaba zezingane ikhona ithini leyo nto leyo ke mhlambe noma mhlambe kukhona yini ukungazwani phakathi kwakho naye makukhona line of questioning yakho umsakazi ngicela futhi ngelinye ilanga ngokuzayo ukuthi i-questioning yakho ishwini ecishe ifane nale ezophatha igama lomunye umuntu nezobeka umunye umuntu kabi sho ukuthi inhlanga zombili ezithinteka odabeni uyayibiza zombili ukuze sikwazi ukuthi ziphendule yebo njengoba nje manje ngizophenduliswa into ekhulunywe Monday awunayo ishoyo ukuthi bonke labantu bebelalela ubhuti uGadla noma ubaba uGadla on Monday namanje balalele yabo awunayo ishoyo yalokho noma ngisho intatheli kunenhlangothi ezimbili uthola ukuthi kune issue khona phakathi kweqembu elithile nelithile uma lawo bantu kuba isikhathi esisodwa kuhlelwa into eyodwa ukuthi cha bafowethu kunodaba oluthile abantu bekwazi ukuphendulela ngesikhathi yonke into isenzeka ngendlela so ke kulokho ke mfowethu kwendaba zezingane nani indlela obuze ngayo ukuthi kwakuphatha kanjani ukuthi uthathelwe izingane zakho lo line akuwona into engabuzwa umsakazi la nanokuthi iziphi lengane akhuluma ngazayizalayo noma ubuzile lokho kaMungu azalayo noma okay right so ke ukuhamba kwenkulumo ngiyayizwa yona ukuthi right but mina umsakazi ngoba lezo mhlawumbe engingakubeka mina ngikucacise nje wonke umuntu akwazi ukuthi abantu okuyibona abake bengisize kwi-album yami angisebenza nabo abake basebenza noBhuti uGadla babili umfana uthi uLuvemvane wakwaDubazana kuzoba usinothile wakwaMajola indaba ke ikanje ngiyafisa umsakazi wami ngelinye ilanga ukuthi ngoba akukhulunywa ngabantu abangekho emhlabeni kukhulunywa ngabantu abaphilayo nibanike iplatform ukuthi njengoba ngicabanga ukuthi makukhulunywa ngezingane kukhulunywa ngabo ngaphandle ke manje mistake enangazi umbanike iplatform ukuthi kube yibona bechaza ukuthi uqhosha kwabathatha kanjani ikuphi lokho kunini la uqhosha kade khona ishiyani lapha nezeqhosha cause mina nje ngokwami noma nje isibonelo lo mfana lo uLuvo kwaDubazana njengoba bangibheka from i-album yokuqala kuze kube manje lo mfana wakwaDubazana kuthiwa uLuvemvane mina ngimthole vele engasasebenzi noBhuti uGadla bengasebenzi naye ngamthatha mina wenza kimi wasebenza kimi engasebenzi nawo uGadla umuntu obesebenza nobaba uGadla bekuyintombazana usinothile lena eyenziwani so ke naye futhi usinothile njengoba bekwenzeka nje akukho umehluko oqhubekile wenzeka ngina ngesikhathi ngiqala ngoba usinothile ngimsebenzisa njengesession isession ngemsakazi ukuthi umuntu umthathe ngaleso sikhathi leso sokuyocula aphinde futhi aphume kuwena usinothile uje ngesession game ngifuna nje ukuchaza kahle leka abantu bezwe kahle ngihlala emcimbini ngihlala ngiperforma zonke indawo uhlala ungibona ngiperforma akwazi umbona nangelilodi la ngusinothile eperforma nami ngoba usinothile kimi uyisession ngiyamkhokhela ngesikhathi kade ngibhekhela ngimkhokhela imali yakhe aphinde futhi aphume kwelami iqembu yabo ukuthi uGadla uhambe nini ehanjiswa yini inkinga yabo leyo okumele ixazululwe nobani bobabili nawo uGadla kungani kufanele ukuthi mina ngingene entweni engangithinti ngaleyo ndlela and okwesibili futhi kumele ukwazi umsakazi nabalaleli lobo bengihlambalaza kubo la ngalelela ukuthi abasebenzi nami kuphela ababhekheli mina kuphela bona laba ababili babalayo no ababhekheli mina kuphela bambhekhela umchashazo yabo lokhu babhekhele ngisho usigwebo why ngoba bayakhokhelwa uyabakhokhela umuntu obafuna ukubaqasha abasebenzisi nanoma yimuphi umculi mina ngeke ngibalawule ukuthi abasebenze nobani bengasebenzi nobani ngoba imali mawuthi wena ufuna ukubaqasha amabika beyosebenza uzobaqasha wena ngicela ukubuza ke mabika ukuthi ngizobavimba ngibathini mina
wena uzokukhona imali ozobanikeza wona because nami ngiyabakhokhela imali bengibhekhela uluveke sinaye most of the time eqenjini ngoba vele ngimthole engasasebenzi naye mina ubhuti ugadla so ke kufanele ngelinye ngibanike iplatform beyikhulumele bona ukuthi ke ukuze kungalokho khanje ukukhuluma ngegama lami yonke indawo ukuthi ngenze ukuthi okay endabeni yalezo ngane lezo kuthiwa ngayithatha yabo yes ilokho nje engifuna mina ukuthi kucace ukuthi ke ngoba kwanayo ubhuti ugadla angicabangi mina ukuthi bengayeka ukumbhekhela uma ngabe ebadinga bevumelana ngemali abazovumelana ngayo yabo so ke angiqondi mina angibona ukuthi angifuni lokho ngiyidefenda mina yabo lokho ngikhuluma ngithi okay mina ngikwenzanga ukuthi labantu okukhuluma ngabo bayaphila abashonile angingakhulunyelwa abantu engathi abantu bafile besho ukuthi cha uqhosha uyena owasithatha lapha ngokuthi nokuthi sibanikeza abalaleli bakhulume nawe njengeciko sibanikeza abalaleli ithuba qhosha uyafisa usibanikeza ithuba mhlawumbe bakubingelele msakazi wami angiyazi inqubo yohlelo lakho ukuthi lihamba kanjani so angikwazi mina bese kuba yimini engishaya umthetho ukuthi ungakwenzi ukuthi ukwenza ukuthi 0861 462 632 0861 462 khuluma nathi njengamasi doqhosha sibisi khona la emsakazweni inanda 88.4 FM ufisa ukuthini kuyena njengoba ke kuyo lenyanga yanina yamagugu inyanga le